igoti nene umuthe Oyamo ni areganite na woira uria urutitwo ni mwena wa thitango akiuga nduri na uma oro wothe. Cira wa njuragano ya Magigi ya uria wari muruto wa University ya Rongo Sharon Otieno na iria yatabanirio tariki 3 mweri wa kenda mwaka-ini wa 2018 na urathie na mbere na guthikiririo igoti-ini inene guku Nairobi. Akiruta wira wake mbere ya igoti riri, muteithiriria wa uria wari gavana wa kaunti ya Migori Okoth Obado niwe Michael Oyamo ni akinyiriirie tiwe watabanirie njuragano ya Sharon Otieno hamwe na mwana wake uria akuite ndaini utuku wa tariki 3 mweri wa kenda mwaka wa 2018 kaunti-ini ya Homa Bay. What is your response to those allegations? That is not true, my lady. Oyamo ni akanite gukorwo acerete muciini kwa Olivia kiroko gia tariki 3 mbere ya Sharon oragitwo kana gukorwo agiritwo ni Jack Gombe kuma gicigo-ini kia Uriri. Oyamo ni atarĩirie igoti rĩrĩ ati thutha wake kuma muciini wake athire nginyanagia muciini kwa gavana na hwaini ucio ari tauni-ini ya Migori kuria acokire guthondeka budget ya icera riria mabangite guthie bururi-ini wa Rwanda muthenya ucio ngi warumirire. Na kurumirira ndumiriri ya thimu iria kurerikana Sharon atumire kuhitukira thimu ya moko, Oyamo ni ugite Sharon niwe watumire ndumiriri kuri mundu wetagwo Mula akimuria atige kuingirira maundu make kiumbe. Oho Oyamo ni atariirie ati ni macemanirie mukawa-ini wa Gracia mari atatu, we Sharon na mundu ungi uria uragwetwo ta XYZ. My lady, that hotel had, on that day I only saw 2 staff. The hotel, Gracia was their choice, and Sharon told me that was for their relative, and yes, just before the exit gate. Kurigana na Oyamo, Sharon ndendaga undu oro wothe urakuruhania XYZ na uguo endaga guteithiririo kumutuithania na XYZ. Oho ni ugite ni aheire Sharon ciringi 50,000, 10,000 ari cia mahuthiro ma tigiti na 40,000 ari cia mahuthiro make kiumbe mbere ya meherete mukawa-ini ucio mari atatu. Then as Sharon was entering, I held her hand briefly and gave her 50,000 shillings. Then they entered and they left. Oyamo ni ugite nionire ngari muthemba wa Toyota Wish iria yacokire gukua Sharon hamwe na XYZ. The parking, there was a vehicle that was there was only one vehicle. There was a Toyota Wish that is black in color. XYZ led us to the vehicle which they were to use on their way back to Homa Bay. Mbere ya igoti riri, Oyamo ni akararitie woira uria warutitwo ni XYZ akiuga ni ngirire ngari-ini iyo no indi akiuga athire na bodaboda nginyanagia tauni-ini ya Rongo mbere ya akinyite gwake mucii mwena wa Rapogi. Remember, I tipped the watchman and used the bodaboda to get to the CBD of Rongo town. Uira wa Oyamo utanyitwo guthuthurio makiria ni mawakiri a mwena wa thitango. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Arimi kaunti-ini ya Meru maugite mari na haho ya kugumirwo ni mirimu kuona kwa ihinda iraya makoretwo makihuthira dawa urimi-ini wao matari na mathomo megie mogwati maria mangiumana na uhuthiri wacio. Arimi aya maritio hindi ya mothe wa arimi mwena wa Buri kaunti-ini ino kuria mahinyiriirie thirikari kwandika maabitha ngirigaca kumathomithagia iguru rigie dawa ici ta uria twamenyithio ni Wangui wa Muiruri. Ni hindi ya kigomano kia arimi mwena wa Lewa Buri kaunti-ini ya Meru kuria matariirie mathina maria makoretwo magitungana namo kumana na dawa iria makoretwo makihuthira urimi-ini wao. Arimi aya maugite makoretwo makigura dawa indi matimenyaga ni dawa iriku njagiriru, makiuga matihotaga gukinyira fertilizer ya thogora wa thii. Kununua dawa hakuna mafundisho ya kufundishwa vile tunaenda kuweka kwa shamba ama kwa mimea, lakini leo tumepata mafundisho sana.
Moto mingi hata ya mapatraiza hivi, na tunasikia serikali inapeana magharama ya kwenda kuchukua, hiyo ndio shida sana. Na tena unajua kuna mambo mingi, kitu kama madawa ile mzuri, kitu kama saa kama hiyo, unajua unaona sasa nina mkebe kama hii. Sasa nilikuwa nimejaribu carrots. Sasa huu mkebe nimerudi nimekuja naye hapa, alafu ndio nijue kampuni yenye hii mkebe ni gani, sababu hata hii mkebe ikumea. Unaona bado ni gharama. Kumana na uhuthiri wa dawa ici, amwe a arimi makoretwo makigumirwo ni mirimu na muno makiria murimu wa kansa, makiuga andu aingi maya gwikora na thina uyu tondu matire na mathomo ma kuigana megie dawa iria makoretwo makihuthira. Si kuona mtu wa kunieleza, wa kunisomesa vile kungekuwa kufanya mzuri ni kule kitu mzuri. Na ndio nimegonjeka. Na leo imenifundisha na nikajua vile dawa inatengenezwa, mtu anafanya asiga kule dawa ya iguru ria mothe ni moretie thirikari yandike maabitha makiria a ngirigaca aria mari maceragira matũra-inĩ na kumathomithia maundu megie uhuthiri wa dawa ici. Shida ambazo ziko kwenye mashamba sio lazima zitumiwe, solution yake sio chemicals. Tuweze kuangalia kilimo ambacho kitatusaidia kupunguza chemical use kwa mashamba, zikuwe ni zile za wadudu, ikuwe ni mbolea ama nini. Tuweze kuembrace more and more organic farming na regenerative agriculture. Sababu ya hiyo ni kuwa vyakula vingi ambavyo tunakuza, haswa mboga, ikiwa tutakuza na tuweke hizi kemikali na hatujazipatia hata nafasi ya kuweza kumaliza muda wake, tumepeleka kwa soko, tunakula sumu. Na maji haitoshi pia, na ndiposa tunasema ya kwamba watu wajielewe na waelewe njia ambazo wanaweza kufanya ukulima mzuri, ndio tukue na chakula ya kutosha, kuzalisha chakula ya kutosha ili tukaweze kusonga mbele. Tuko na maneno miradi ya kina mama ambayo tunafanya empowerment, tunafanya kuwapea pesa ya loan. Tuko na miradi ya maji ambayo tumefanya miradi 18 ya maji, ambayo sasa tunaenda the next step ya kuuliza sisi wenyewe hii maji iko wapi na ni aje vizuri tunaweza tumia maji so kwa manufaa ya watu wengi. Ndio unaona hapa leo kuna exhibit wa maneno ya kutumia drip irrigation such that wanatumia maji kidogo. Gerifotera Kameme TV ni Jetagwo Wagoi wa Muiruri. Riboti yo ni atuhe ihinda ringi ningi ria kwamba guikirio ro hanini ni tugucokereria ndugathie kuraya. This May, the stage is set, the mic is on and the search begins. From raw vocals to big talent.